ito 5 minutes response nga mandato ni Chief PNP, sir. To ensure the in respond. Tano mamit tayo di 5 minutes, tano no kastakot marit natin ito constituent tayo, sir. Something may pa-idea 5 minutes response, 80 barangays tinawag. Dati 5 minutes response in 80 barangays ti Lawag po. Kaya dati Lawag na sectoralize the 5 sectors composed of 1 mobile in 1 sector and 1 team Mario per sector data po. Tano no kastakot no yan nati as asideg no naka fixed visibility point dito yung team Mario and mobile at iso dati umuno na nga response and then the same time ma-familiarize da dito patrollers tayo in different sectors. Okay. Sa ganito sa sir, dadala ka ng lugar nga or sector da nga nakistambay. Yes sir. So dati sir, the sectoralize nga akong kunami, kahit mapamiliarize da, di gito area da, by sector. Ano, every kanto or every street, kahit familiar da, ano nakastakot easily to respond with the use of our radios. Okay. How about the protect back, sir? Sa tinatawag yung protect back siguro, kahit nabulog muna, kahit exit, kahit entrance point, yes sir, dati protect box tayo tata kahit iso dati ayan ti fixed visibility point di kita naka-mobile kaya di kita naka-TM Mario sir. Dati kami protect box tayo kahit dati naramit tayo tata di ba kung ni PNP nga awan iti agis standby dito ayan ti outpost tayo. So dati protect box tayo, so tinaramit tayo fixed visibility point. Okay. Yung personal defense binawag, sir, makaanay, may 5 minutes response, kaya yung pagulong ng barangay, yung personal defense, makaanay, sir. O rin no kasta sir, depleted ti tao ti personnel ti Lawag, sir. I-maximize milat na dati deployment ti PNP tayo, tapno no kasta antay yung mamit tayo di 5 minutes response tayo. So, mensahe na sa kaliti komunidad sa siyudad ni Lawag? Yes sir, antay yung sarsaragan ti police tayo, hindi kita outpost, hindi ka tumawag tayo ti 911. Tumawag kayo ti 911, 5 minutes response and then ang PNP.